Mill-Unjoni Ewropea llum dokumentarju qasir dwar l-importanza tal-votazzjoni u l-ħarsin tad-demokrazija. Il-ħsibijiet taż-żgħażagħ f'pajjiżi Ewropej ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u żgħażagħ Griegi mħassba fuq l-għoli tal-ħajja f'pajjiżhom u l-kura tas-saħħa. Bit-titlu Uża l-vot tiegħek inkella oħrajn jiddeċidu għalik madwar il-pajjiżi Ewropej għaddej dokumentarju qasir dwar l-importanza tal-votazzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija. Dan il-filmat ħareġ fl-aħħar ta' April u sissa diġà rawh 190 miljun darba fuq pjattaformi tal-medja soċjali, video streaming, televiżjoni. Id-dokumentarju qasir juri anzjani minn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea jirrakkontaw l-istejjer u l-esperjenzi tagħhom ħafna drabi tal-ħruxija tal-gwerer u għalhekk jenfasizzaw l-importanza tad-demokrazija lil ġenerazzjonijiet li jmiss. L-anzjani jenfasizzaw l-importanza li n-nies imorru jivvotaw fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej biex jiġu eletti l-membri parlamentari Ewropej. Almina Dumaraġ dan id-dokumentarju qasir hawn. Moi, je garde ça dans le fond de mon cœur depuis des années. J'y pense tous les matins, mais j'en parle pas. Eh bien, Robin, c'est que je ne devrais pas être ici aujourd'hui. J'aurais dû être morte le 17 juin 1940. Na 21. jsem měla telefon, že nás obsazuje armáda. Což jsme považovali za něco, že to vůbec není možné. To byl takový šok. How do you feel about what's happened here in Prague? We hope that we will have again the freedom and our democracy. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé et 12 quand les soldats sont arrivés. Il y en avait partout. Je descends mes démarches avec mon compotier, j'arrive dans le jardin, ta 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 ta. Maman a été tuée sur moi pour me protéger. Vous savez, quand on a 12 ans qu'on soit là avec sa maman morte qui vous protège, on n'oublie pas. În Timișoara s-a atras în tineret în fața catedralei. Mijn vader is Auschwitz gestuurd en daar vermoord. En mijn moeder kon mij meegeven in de wetenschap dat ze misschien mij nooit meer terug zou zien. Ik had geen ooms en tantes, dat vond ik wel raar. Ik had ook geen grootouders. Iedereen had grootouders. Ik had niemand. Non si deve mai dare per scontato la democrazia, ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. To 17. listopadu, kdy všechno začalo. Byla veliká demonstrace studentů. Policisté napadli demonstranty, zmlátili je. To byl ten moment, kdy začala tā revoluce, takzvaná. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija bija brīva zeme. Cilvēki varēja brīvi izteikt savas domas par demokrātiju. Ma col muro di Berlino, secondo me, l'emancipazione di tutta l'Europa. Lieve Suzanne, lieve Suus. Jsem ráda, že jsi takový, jaký jsi, a za to tě mám moc ráda. Je weet, ik ben geboren in een jaar dat de wereld in brand stond. Zoiets bepaalt voor een groot deel je leven. Gelukkig ben jij geboren in een tijd van vrede en welvaart. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky. A že o ní můžeme strašně rychle přijít. Bisogna lottarla per ottenerla. Bisogna sempre stare vigili e lottare. Si je peux laisser un message avant de partir, vivez la démocratie. Entendez-vous les uns les autres. Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin. Je to na mě a je to na nás, na naší generaci. V Evropě.
Ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-Ungerija jidher li żgħażagħ jixtiequ ħafna iżjed minn pajjiżhom. Noemi, studenta tal-ekonomija fl-Università fil-kapitali Budapest, tajt li qed tieħu gost tgħix fil-kapitali ta' pajjiżha, popolazzjoni ta' 2 miljun persuna, iżda tippreferi l-iskiet tal-kampanja fejn tgħix. Qalet li f'Budapest donnu kulħadd jaħseb għal rasu, waqt li qalet li fejn trabbit kulħadd lest jgħin lil xulxin. Noemi qalet ukoll li diffiċli tagħmel ħbieb ġodda f'Budapest u donnom in-nies stem ma jgħixux kuntenti daqs fir-raħal tagħha għax qalet li l-ħin kollu jaraw fuq xiex jilmentaw. Il-kap tat-taqsima legali ta' Transparency International fl-Ungerija, Miklos Ligeti, qal li ammont kbir ta' Ungeriżi qegħdin li jażlu li jgħixu barra. 500,000 Hungarian citizens are living now abroad, and this indicates that the government's mainly rhetorical campaigns to create jobs in Hungary and make Hungary a good place to live and to return are failing in practice. Ġurnalist Ungeriż qal li eluf ta' żgħażagħ ma jixtiequx jgħixu taħt din is-sistema politika minħabba li jħossuhom diżappuntati, jemmnu li l-pajjiż ma jistax jiżviluppa taħt din is-sistema politika preżenti. Kompla jgħid li l-Ungerija għandha tara li l-Unjoni Ewropea bħala l-ħabiba tagħha u mhux ir-Russja. Fl-Olanda, żgħażagħ minn etajiet differenti tkellmu fuq kif qed iħossu li hu l-futur tagħhom f'dan il-pajjiż u wkoll x'jaħsbu dwar il-politika u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u mawra wkoll it-tħassib tagħhom fuq aspetti tal-futur. My biggest worry is the housing market. It's no surprise, I think, because for young people it's really difficult to buy your own house, and the renting prices are currently very high for young people. So when you are alone, then it's a very big part of your income which you need to spend on housing. Jidher li ż-żgħażagħ Olandiżi huma mħassba wkoll dwar il-bini u djar futuri tagħhom. There's very little parts of the country where it's okay to build. And then when you do want to build something, very often the people living next door, they're saying, oh, it will ruin my view, too many people will be using the roads. So I think also a lot of people have this not in my backyard attitude. And yeah, the Minister of Housing has tried to build 100,000 houses, and he has said it is impossible with the current rules because every city, every area has their own rules, is protecting their own area. So everyone wants houses, just not near them. Everything is so expensive in the Netherlands, like groceries, housing. It's not affordable anymore. Like people who are nurses or teachers, there are a lot more people who can't get around with their money in a month. And I think that the people are choosing for the right parties because of that kind of stuff. I think shortening the message and simplifying it is partly what drives these extreme parties because it simplifies nuanced issues to a point where it simply becomes exiting the European Union to avoid mass migration. Whereas if you study these issues, it becomes infinitely more complex to a point where it's very hard to even put into words a cohesive opinion on how we should resolve the matter. U dwar il-politika Ewropea u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Sam Thun li qed jistudja d-disin industrijali kien ċar dwar il-ħsibijiet tiegħu. They are creating the chaos because they're only looking for what they want themselves and not what's best for the rest of the people. The party that screamed the most got the most votes. U mill-Olanda semmorru l-Greċja fejn iż-żgħażagħ qed juru tħassib tagħhom dwar il-kura tas-saħħa u l-għoli tal-ħajja. Eva għandha 23 sena u matul il-pandemija bdiet taħdem f'wieħed mill-isptarijiet pubbliċi tal-kapitali Ateni. Tajt li l-ikbar problema li qed iħabbtu wiċċhom magħha żgħażagħ hi l-kundizzjonijiet ħażina tax-xogħol f'dan is-settur. Qalet li taħdem full-time imma b'kuntratti tax-xogħol li jkopru minn 6 sa 12 xahar u qatt ma tingħata garanzija ta' meta se jkun se jintemm il-kuntratt. Eva qalet li r-realtà tal-ħajja fil-Greċja hi li minn 60 sa 70% tal-paga tmur fuq il-kera u għalhekk bil-kemm iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Is-sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-bini f'Ateni nbidlet mill-pandemija. Il-bini sar qoli ħafna għal dawk li għajxu hemm. Isostnu li qiegħed dejjem jitla bini ġdid b'investituri barranin qed jixtru appartamenti għal żjarat osra tat-turisti kif spjegat il-perit Dimitra Sjazza.
You might have in the center of Athens now an old apartment with 2,000, 2.5 per square meter, which is very high. And these might be sold at 3,000, 4,000 per square meter. For Greece and for the local wages and incomes, this is very, very expensive. We are very interested in buildings belonging to the public and to public benefit organizations, foundations, the church. And we want to suggest that there can be policies to support initiatives of young people, maybe students, maybe intergenerational experiments, projects supported by municipalities. Spiros għandu 46 sena u mindu l-Greċja kienet waqgħet fi kriżi finanzjarja 15-il sena ilu, Spiros idoq u jkanta fit-toroq. Jgħix fiċ-ċentru ta' Ateni mal-partner tiegħu Dora u għandhom 3 tfal u Dora jitqila bir-raba' wieħed. L-ikbar tassib tagħhom bħalissa hu fejn se tkun qed twelled Dora minħabba li m'għandhomx assigurazzjoni tas-saħħa. I have worked in sales, I've worked in as a jewelry maker in a laboratory factory. I have worked in touristic jobs. It was really difficult to get a permanent job. So there was a lot of time that I was unemployed back then. I invested that time into playing the piano because that was actually a cure for me. Sometimes, you know, when you give a birth, it could be 2,000, but it could be much more. If a child gets born a little bit earlier, all these days, they increase because in intensive care it increases the cost. Minkejja dawn l-isfidi u d-diffikultajiet hemm żgħażagħ Griegi li jixtiequ ħafna jibqgħu jgħixu f'pajjiżhom u enfasizzaw li l-istituzzjonijiet għandhom ikunu iktar effettivi.